به نام خدای کردستانی تب بخیر هاتنا سر چاوان مجارا میرو شیخ عبدالله نهریه بره دست به مجاری کم به گوتارا باوی مزن احمدی خانی بیجن حمد و ثنا و شکرانی جبو خالقی رحمانی کو فصاحت و بیانی ده لسان جی ده انسانی هم حمد و ثنا ده و هم جی گرینگا زمان تینا زمان براستی گوتنه که زعب جی ده خوشه بریم شیخ عبدالله نهری ده سالا 1828 yani siyanda tam ne diyelim yani ne bileyim 28 29 yani 1828 29 siyanda Şemzinani günde nehri yani herim on günde nehrem ve derite dünyayı bavi Seyyid Taha hem ve Seyyid hem ji şeyhin ji tarikata Nakşibendiyan Kadriyanın او جی وقتی تی دنیای و تی وقتی تی اصلا پرورده خوانش و طریقت بابا خوان آبی خوان مامی خوان بینم تنگه من سید طه کاری خوان شیخ عبیدالله به پرورده که باش مزند کم یعنی شیخ عبیدالله دهری دا پرورده که اصلا تی پرورده کردن که دو هرمی دانی و دنیا عثمان یاندا دمکی دانی و یکی زانا تی گوتن کتنه yani hem duvarı ilmi İslami de و hem duvarı siyaset و تگشنا civaki sosyolojik de Şeyh Ubeydullah لهرمی پشتی کوتیتا اصلا پشتی باوی وقت وفات که و آپیوی محمد صالح تی سری تکی پشتی اوج وفات که شیخ عبیدالله تی سری تکی پشتی هاتنا سری تکی شقد دمک زیده دور ناچه شهر عثمانیان اورسان دست بید کم که حربا نوت و سیان جراتی گوتن 1877 دا شیخ عبیدالله به هزکا خواه زکا مزن دشتاری شرط به هم بری ورسان لی تک چم خوابن پشتی تک چوینیم وقتی ودگرنا دیسه هریم خواه جولمیر یه هکاریم شیخ عبیدالله مجی خواه دا توریا دولت که سر بخواه یعنی جی پراتیکاوی دی پیک دینم یعنی جی خواه دوی آستی دا بو یعنی پیشا شرط دا جی به پرورده خواه به تفگرین خواه دیار بو که مثلا تفگر که اصاب داد دست بکرن پشتی شهر ورسان مگو وقتی هات جبو و که جبو آرمانجا دولت بونی تفگر راند که و یکم خبات وی اوه کو عشیرین کردان وی دمی بینه با هف بيتر دوصات عشيران سروك عشيران دينا باهف وبوان رد جوام وهما بيجا تماما يانجي ددا قبول كرن كو تفجره كي سرخابوني بدن دست بكرن سردلدانه كي سرخابوني بدن دست بكرن شيخ عبيدالله دویم واردا فكرة خويا دولت بوني اشكره يعني تو و شرط نايتونه وكي مثلا في دمي كو تي گوتن وقت مثلا مجارك و بواره خبردان دبین دولت پرچتکی و وک سوچ دیدن لیدوی دمی او کی سلطان عثمانیان بگه حتی در دور خواه همیان راجید یعنی اشکرا ویاد بیجه قد و شرط جینا که و مثال پیشیان تفگر دانجی لهمبری و کسی که تشته که جبور ریاوی بگیرد چک ناکه یعنی شیخ عبیدالله پشت احمدی خانی یعنی احمدی خانی توریا سرخوابونا کردستانی یا دولت بونی بلکه چید که و هم بیجن نتوا پروری توریا نتوا پروری بیکتینا لی پراتیکا وی دست بیکا پراتیکا وی شیخ عبیدالله دبه یعنی شیخ عبیدالله دست بیکرن توریا که بهز یا دولت بونی پراتیزت کن yani çima behez mesela bejim çünkü şu bandora vil ser herema xwab bigire hekari colemerge û nehriye bigire
حتی روجلات کردستانی و مهابات اورمیه ساقزه وان دارن باندروی ها حتی سلیمانی و هر چهار پارچه ایرو هم بیشن که کردستان تی چهار پارچه گیرن هر چهار پارچه اندازی باندروی ها حتی دیاربکر وی داره بگیرن همو باندروی ها و دوی دمی شما باندرو خب باش کارتینا عشرین کردان تف دینه با هفت جوینه یعنی دیرو که دم کارین یکم جار بیشن استنوره کد نابین کردستانی هاتنه داین به قصرش پیمان قصر شیرین هزار و چند بوده نجبیت که دستم yani به دیروکای نه تا بیرامن لی به پیمان قصر شیرین وقتی کردستان تی دو پرچکرین نابین عثمانیان و ایرانی یکم جار شیخ عبیدالله وی سنوری ناسناک یعنی یکم جار به پراتیک خود ناسناک شیخ عبیدالله هم بن پیت که یعنی وی سنوری نابین کردستانی دا وکی ناسناکه تفزگرم اوا تشتکا بالکش و گرینگه اف براستی جی وی روژه چونکی ام زانم که وقتی تفزگر خو آواد که یک جار سنوری درباست که دربازیم لی روژلاتی یعنی ایرانی دوم ما قلت أحمد خاني توريسيان فكرة نتوي پروریه نتویه شيخ عبيد الله براتيسيان يكام عن بيجن لأحمد خاني شيخ عبيد الله شيخ محمود برزنجي شيخ سعيد وحتى جنرال إحسان نوري قاضي محمد تف اف ده همان خطه كي ديروكي داتين يعني تف ده فكرة كي و ده خطه كي ديروكي داتين حتى امتكارم بين سيد رضا جي سيد رضا جي يعني ديسا فكرة كا نتو پروری پیراهایا و آرمان جوی جیش خواه آوا کو ملتی خواه بندستی خلاص بکن تیم خواه پیک نای شیخ عبیدالله دوی دمی داب او پرسیکن گودنا و کردان دا یعنی پرسیک جی نج بر کردانن پرانی دیسا جبر دولتین سردستین کردان عثمانیان و ایرانوی دمیه جخوا شر بدرخانیان که عثمانیان میر بدرخان و شروان تک برنه و پشتی کو شروان میر بدرخان تک چو دی کرد کتنه آلوزیه که مزن دانه یعنی کردستانی آلوزیه که زحم مزن درکت بتاوی عثمانیان جنت کاری دی کنترل که بکن جبر ویش خوا یکم جار ایالت کردستان عثمانی آواد کن یعنی بدست عثمانیان تی آواد کردن دوی دمی وقت نوی سانجاقان هکاری وان موش دیاربکر دنوی سانجاقی دانن پشتوی زیاده دبن سا کم دبن حتی درسیم جاران کفست سانجاقی سا بلافت بل یعنی کم دبن جه دردخن آرمان جانا کو کنترل اکی بکن لیبتا وین کارن کردستانی کنترل اکی دا بگیرن پشتوی تابی ایالت کردستانی به والی وان یعنی والی کودشینن برای ود به اداره که به وی اوای دوام که حتی سال ایالت کردستانی 846 تی واکن 1846 حتی 1867 یعنی نیزه 20 سالان فلان همه دمینه پشتی بخواد سال عثمانی ایالتی راد کن و دیساوی دمی کرد کفنه آلوزی مزن دان یعنی حتی اری هریما نهریان جبر کو باندران زیده الوی داری هندکی گوریوان هریم اندنی کردستانی دیسا آرامیترم لی گلن پری کردستانی پرسیکن آبوری بگیره حتی جبر شارین اورستان او روشا خراب هیا و ایدی دزی چید بن او چتی نخواش تی رود دن حتی وقتی شیخ عبیدالله وان شیخ عبیدالله پشتی شهر ورسان که ما گفت تفگر خو وقتی آوا کر ایدی جبو وی اکیم جبو کو پراتیکا خو پیک بینم گاوان داویجه یکم جاری جب کنسول خانه کلوی دمی یک یا امریکایی مهابادی شاش نبیم یعنی جو ارمیه بو جو کنسول وان رانی دکتر کوهن نامه دشینم
و وکی دن داخوازا خواهد وید کرد به از یک کار خواه بشینمش بو کو دیسا حکومت انگلیسان آگاهدار بکن اوامی تفگره که به رنگی بکن او داخوازا یعنی آلیکاریت که داخوازا آلیکاریه جی بیاوه که وان آگاهدار بکن وان دولتین شیخ عبیدالله کسیته که راستی جی لگوری را سردم خواه زوج ده چونکه یعنی ناوی کریس کوشرم کریس کوشرم پرتوکه کوی هم ناوی پرتوکاوی هزار ببورن تذکره نتویه کرد یعنی کرد ulusal hareketi hem de به ترکی دوی دریداد بیجه جبو کو وقتی که شیخ عبیدالله پیناست کرد بیجه نتو پروری رشد yani aşırı ulusalcı yani ulusçu بیجه جبو شیخ عبیدالله yani بیاوی پیناست که شیخ عبیدالله براستی جبو گلی خو زعف دیشه روشا ملت خو ولات خو دوی دمی زعف داخوازوی هست که تشتکی که جبو گلی خو چونکه روشا ملت دوی دمی براستی جی خرابه تایبەتمەندیە وی ئەوە کو حەزکردنە وڵاتی و ملەتی وی زعفە یعنی تایبەتمەندیەک مازنە ئەڤە پرتوکên çavkaniyên ku ber destê me îro hema bije temaman de heye piştî ku ev name jî hatine şandin û serok eşîran jî da qebûlkirin êca dest bi pratîka xwe dike me got diçe Doktor Cohen, Joseph Colum Cohen biborin wî dibîne û nameya xwe didewî nameya xwe de kurtasî dibêje em milletekî cuda ne divê 500,000 malbatên Kurdan hene herî kêm dêje 500,000 malbatên Kurdan hene û ev rewşa ku Kurd di nav da ev ne rewşekê rewa ye ev milletê hem vê rewşê heq nake em milletekî cuda ne em bi zimanê xwe bi çanda xwe bi kültûr û baweriya xwe dibê zimanekê cuda ne ev dewletên ser destê me dixwazin ku Kurd vê rewşa xirab dabîjin lê em vê yekê qebûl nakin yanî gotinê bi vê awayî dibêje û dibêje em ê hewil bidin vê rewşê holê rabikin ji bo vê wekî me got nameya wî da tiştê bi vê rengî hene û wisa berfirehî rewşa Kurdistanê wê rojê tîne ziman ku piştgirî nebe jî hemberê wan neyên sekran ew dewletê li vê demê bihêz wek me got piştê van jî sala 1880 da dawiya me hat tebaxê da yan jî îlonê de hema bêje sinorê Bakur û Rojhilat derbas dike derbasê Rojhilat dibe û bi artêşan xwe bi du aliyan ve bi fermandariya Şeyx Ubeydulla bixwe û ber bi Urmiyê ve diçe milê din da jî kurê xwe û Hemzebegê Alan bi fermandariya wan jî hêzekê dişêne ji bo Mihabatê Mihabat û Sakız û wan bajarên wî aliyê dişêne Şeyx Ubeydullah û artêşa wextê diçin ji derve mihaba Urmiyeyê hêza artêşa Îranê bi waliyê bi fermandariya waliyê Urmiyê tên bi hemberî hev Kurd artêşa Kurdan ya Şeyx Ubeydullah artêşa Îranê têk dibe piştê ku artêşa Îranê têk dibe artêşa Îranê vedkêş yanî ku maynesak vedkêş e li wê derê dervê bajêr qarargehek ji xwe re çê dike dize avakirin Şeyx Ubeydullah di wê derê da mixabin yanî sekna yanî wê derê hem sekine dibe xeletiyek û hem jî ew sekin dibe derfetek ku Îran ji xwe re nê tiştekê bike wê derê de dîsa Îran ji xwekî ku em dizanin dîrokê danê gelek navdar em ew kêwan lêskê wan ew Doktor Cohen dişêne ji bo Şeyx Ubeydullah dibêje bila du rojan destûr bide me mihlet bide me em ê du rojan danê li gorê wî bajaran teslîm bikin yan jî bawayekê din dibêje
لی دوان دروژان دا او ارتشا خود سا بهز دکن او هندک دیوار آواد کن یعنی جیان بیجن خنده کن دوی سردمی لگوری وی روشه دوی دمی دا خواه بهز دکن و هر بت هزکا مزن جید ساتی آلیکاریا وان مخابن وقتی که دخوازن بشنه باجار اورمیه دا تیک دچن وی جاره ارتش کازاخ مزن نمبری وان هیا و تیک دچن شیخ عبیدالله دوی داره دی نکاره باجار اورمیان باجار دیم دست بخم دوی داره وقتی تیک دچن ادی شیخ عبیدالله مجبوری دمینه ارتش خود دلده ودگرن آلیه دن داجی کوروی سید عبدالقادر و حمزه بک بسرکتن نان بسر کردن حتی باجار مهابادی چین و باجار مهابادی جی دست خن ساقزی و کلبجر چند وقت باجار دن دست خن مهابادی خطبه دادن خواندن یعنی خطبه داینا خواندن سر نوی یکی وره خواندن او yani idare ve velatı desteği keside hudbet dene xwandin muhabadê piştê ku wan bajaran dest dixin Seyyid Abdulqadir ew li wê derê dixwazin ku biçin ber bajarê din ve jî armanca wan herin Tebrizê û çend bajarên din li gundê Kurdan hene ku ser bajarê Azeriyan Eceman wê demê ew daxwaza alîkariyê ji Şeyx Seyyid Abdulqadir wan û Hemze Beg wan dikin dibêjin ku hûn neyên evartêşa Azeriyan wê me qir bikin yani komkujiyekê mezin li ser me şey bikin Seyyid Abdulqadir û Hemze Beg bi fermandariya xalê Seyyid Abdulqadir ez şaş nebim navê Nurullah Beg bû bi fermandariya Nurullah Beg artêşeka qasê 200 kesan dişêne wan gundan ku wan gundan rizgar bikin li wextê ku ew çin artêşeka Azeriyan li hemberî wan e qasê 1000 kesan 800 û 1000 kes tam nediyar 800 navbên 800 û 1000 kesan da tê gotin li wê derê li benda wan in û wextê tên li hemberî hev Kurd têk diçin yani li hemberî wan ji ber ku hejmar gelek ferqa wî zêde ne Azerî û yani wehşetekê wisa li wê derê dikin ew wan teva hin dikujin û kuştinê nasekinin cendekê wan serê wan tev perçe dikin serê wan çênî ji bo Seyyid Abdulqadir wan wextê serê xalê xwe ku dibîne jê kirine jê ra şandina Seyyid Abdulqadir artêşa xwe dihilde diçe ber biyalî diçe ber biyalî wan bajaran û gundan teva hîn dest dixe û tê dakirin ku li wê derê êdî Kurd jî nikarin xwe dikujin yani qasê heta navbêna 1000 û 3000 kesan dibêjin dikujin ev jî dibe cihekê nexweşî di navbêna eşîrê hem eşîrên wê demê û hem jî ew millet û cirakê li wê derê dicîn ew ku piştgiriya serhildanê kirine dibe cihê nîqaşê û nexweşî çend eşîrên li wê demê yên rojhilatên ku piştgiriya artêşa Seyyid Abdulqadir wan dikin piştê vê bûyerê xwe vedkêşin artêşa xwe dikirin vedkêşin û dibêjin em êdî bûyeranînin heta diçin şahê Îranê wê demê agahdar dikin dibêjin eva me ji artêşa Şeyx Feyzullah me xwe vekşandiye em êdî li hemberî wî ne ji ber ku ev bûyer hatiye serî me mixabin ev bûyer wextê ku dibihîsa şahê Îranî artêşek mezin ava dike û dişêne li ser Kurdan û Kurd jî ji ber ku hem perçe bûne yani artêşa Kurdan êdî perçe bûye û têk diçin li hemberî Îranê nikarin berxwe bidin têk diçin û piştî wî İran dewleta Îranê yani artêşa Îranê wê demê komkujiyekî mezin pêk dîne wan gundan tevayê talan dike û vala dike di çavkaniyan da tê gotin ku 100,000 malbatan surgûnê kuştinê da wê derê vala dike yani wan bajar û gundên Kurdan di wê demê ku Kurd tê de niştecin piştê wan Şeyx Ubeydullah wextê bêçare dimîne neçar dimîne vedgera nehrê herêma xwe û zehf dikeve alîziyê mezin da ji ber ku bi ser nakeve û têk diçe û hem jî ew eşîrên Kurdan ku ji ber ku ji artêşê vedgerin ew bûyerên wê derê yani em bêjin wî cepheya jorê bi fermandariya Kurê Seyyid Abdulqadir û Hemze Beg ew bûyerên wê derê dibe zehf kêfa wî xirab dike aciz dibe û êdî nizane tê çi bikin nexweş jî dikeve demekî da paşê
هنا يعني داتي إذا كرن كوب داخوزا سلطان عثمان يعني جاو بخوا و باري خود دا اسطنبولي شا اسطنبولي لید بیجن سلطان بخواسته کواره یان جاو ایدی نچار مایا هره ایدای هنه ایدای جزا جنه هنه ولی اصل چه استانبولی چه استانبولی دبینا روش استانبولی جی خرابه يعني او حکومت بريفة دبن تبع عدالات ظلمي ملات دكن وروش استانبولي جي خراب دبينا و دمجي وقت جي نيزي مها رمضاني نيزي مها رمضاني دبا دچه عبدالحمید بینه نابیره و عبدالحمید گلمپری باشه شیخ عبیدالله چونکی تی گوتن پشت عبدالحمید جبر که هم سلطان امپراتوریه یکم کس به باندورا ویا سر جواک و هرمی سر ولات شیخ عبیدالله yani یکم کس او وزیر دن و او کس دن عالم دن وکی شیخ عبیدالله به باندور نینن نابیره وان باشه شیخ عبیدالله چبا عبدالحمید بیجه رمضان دست بید که ازی بکم من زیوایی بکم سیر سلوکی و از دخوازم کم سیر سلوکی و جهاز بکم میجی کس بلا معادز نکم تنی خوارنام دانی برداری و هاو مدرز میبردن بیجه البت وی ناکه شیخ عبیدالله یک روزه جی ناکه این زیوایی اوی جبو که عبدالحمید بخوابینه بیجه دیسا بری خود ده جوله میرگی هریم خواه کردستانه دی مقابل دیسا روشا کردستانی زعفر عبد بینه دوی دمیداد سو عثمانی ایرش کردان کن یعنی ارتش عثمانیان چند دور و هریمان سر کردان وطین و کردان دکوژن سرگون دکن و یعنی اوی ده هیا کود ویژن ظلم به دست پیکا به آواکرنا جمهوریت تاوی کمار هان دست پیکر نخیر ام زانش و پشت فکران نتو پروریه فرانسه شورش فرانسه ایدو عثمانی جو وقتی های وانج و فکر چی بو و به تایبتیش خو بجمع ولات بالکانان یونانستان بلغارستان وان دولتی خو واکر دزانی کو کردجی دمه حقق بر بدی ریب کردن اوانج دست پیکر بو کو کردان به تمامی کنترل که تمامی سر کردان چی بکن لی ام باش زان کو پشت شر چالدرانی 1514 به پیمان ادریس بلیسی و پادشاه دمی یوز سلیم نه عثمانیان یا عثمانیان یوز سلیم 300 سالان زیادتر کردستان دناوا او ولات دناوا دبن کنترل عثمانیان دا یک ولات جیو که کردستان yani taybetmendi ütünü ve ki federasyonu hatta ve ki konfederasyonu beca duyu aslında çünkü Kürt tenej gayni hükümeti Osmanyan Kürt teni hükümeti on hana erdi xwa birayvet bin idare etkin hatta ve demi edi Kürt zanın ku dediysa ve işte bikin o velatın xwa azad bikin bixin kontrol xwa da idare xwa da Osmanlı reynadın edi o dest bitkin ku tamamı Kürdistan'ı Kürdan kontrol bikin o وکی ما گفت شیخ عبیدالله ودگر راوشا کردستانی خراب بینه و لید نیره تو خلاصونه کتنه یعنی دیسا هول عشیران بینه با هف لی نابه ناو بین عشیروی و عشیره لامج ناویش بیر کر ناو بین عشیره وان و عشیره دنده جی بویاری نخواش چی بونه وقتی که دو بیسن شیخ عبیدالله هاتیه دیسا او عشیره وان به هفت کبن و شیخ عبیدالله بر وی روشی دیسان کار اداره بکه دیسا بر خود دستانبولی دیسا بر خود دستانبولی و بر استانبولی و دچه و جاری لوی دریجی نایل سکنان بر کود بینه بلکه دیسا بر رو که بر وی دنه مصری پیشی دام بر شیخ عبیدالله دنه مصری چنده که مصری دمینه پشت ویجی دیسا و جا سرگونی مکه ایتکن شیخ عبیدالله سرگونی مکه ایتکن ولوی داره چنده که دجی جیان خو بردام که لی سال 1883 دا به جهه که گمانه و شکی شیخ عبیدالله وفات کن یعنی تی گوتن که جبر کولره وفات کریه لی دوی دمی دا تو چافکانی یک چنه کلمه که لوی دمی نخوشه که وکی کولره ورمی هیا و ایدام هری مازن واجی
کو شیخ عبدالله تی جهر کردن یعنی بجهره تی کشتن او جی تی گوتن کو جهیلا عثمانیان و تی نکردن یعنی جی بلکه دنیانی او جی تی یعنی شیخ عبدالله او قاس تفگره که مزن ده دست بکرن یکم جار ما گوت سنور کردستانی کوی دولت سردستانی نه ناس ناکه و دخوازان سنوران را که کردستان تمامی بکه یک کنترل و اداره و دست کردان دابه ev kesayet tê bişkohtkirin yani îdayên wê li ser wê piranî bê ew kin yani kesek qetî tune kesin tune mesela Şeyh Said her tiştê wî ro eşkere hindek manipülasyon tê nekirin lê eşkere lê Şeyh Ubeydullah yekem carê ew qas tevgerek mezin ava dike û eşîrên Kurdan hema bije tevahiyan tîne ba hev dikare dibin sîwanekî da wan bicivîne gelek agahiyê kêm hene dereqê Şeyh Ubeydullah yani ev agahiyên ku berdestê me jî piranî ev misyonerên ku me behsê kir Doktor Koşer heye yek jî yê Fransa William Lawrence bû we şaş nebûm ew ê nivîstiye û bername ew kê nivîsarê wan nivîsê wan pirtûkê wan yan jî serpêhatiya wan ev agahî têne berdestê me piranî yan jî arşîvên dewleta Tirkiyeyê niha dahene lê ew venakin İranê arşîvekê dereqê Şeyh Ubeydullah tevgera wî danî çend salek berî niha da vekir bû lê ew jî tiştek kêm nahêlin ku mesela temamî were zanîn arşîva dereqê Şeyh Ubeydullah da ka bi çawa ew tevger çêbûye bi çawa wefat kiriye bi çawayê bing hetiye serkeftina wî çawa çêbû pêşê da çimkî diçe bixwe çaw urmiye bi ser dikeve pêşê şerê yekem da Kurd her aliyên da jî bi ser dikevin û di navberê danî me tiştê belkî derbasîne hebin wextê ku artêşa Kurdan ji Bakur derbasê Rojhilat dibe milletê Kurdiyên li wê derê zaf kêfxweş dibin û pêşwaziyekî zaf mezin dikin yani ji bo Şeyh Ubeydullah û artêşê heman demê de ji bo artêşa ku berê xwe de jorê ji bo wan jî yani di demek Kurd da jî be ew ê snorê navbêhna Rojhilat û Bakurê Kurdistanê hatî dayîn Şeyh Ubeydullah radike yani heta ku vedgera artêşa wî dişkê û yan jî bin keve heta vedgera û snorê dî tune yani lê wekî ku me got qasî Şîrînê de wextê ew peyman hatî kirin heman demê piştê tevgera Şeyh Ubeydullah dîsa ew snor aynî tîmînin yani Osmanî û İran bi heva wan snoran diparêzin di tevgera Şeyh Ubeydullah da wekî me got ev Doktor Kohran yekî Emerîkî ye konsolosê Emerîkî ye û doktor jî heman demê da têkiliya wî Şeyh Ubeydullah baş e û nexweşiyê Şeyh Ubeydullah jî bixwe mesela temaşe kiriye û derman jî daye Şeyh Ubeydullah lê bi destxistina bajarên Rojhilatê Kurdistanê da êdî bi çawa be milê İranî digire çavkaniyan da tê gotin ew dixwaze ku nestorîn û filayên wê derê biparêze armanceka wê yeka din tune bûye lê çi dike welhasil ew rolekî neyînî di wê derde dilêze hem ew û lê çavkaniyan da tê gotin dewleta İngilîzan di wê demê da dîsa destê wî tê de heye digel İranê û Rûs ji ber ku şixwe Rûs dizanin têkiliya Şeyh Ubeydullah wan yani nehêriyan terîqeta wan û Şeyh Şamil wan heman terîqetî ne Qadirî û Neqşîbendî ne û Rûs dîsa li hemberî Şeyh Ubeydullah û Kurdan gelek sekinin dizanin ji ber ku bi ser bikevin dêberê xwe belkî bidine Daxistana Îr û Çeçenîstana Îr çünkü têkiliyê wan deh başin Şeyh Şamil û Şeyh Ubeydullah heman demê da ev têkiliya wan gelek dûr û dirêj yani berdewam dikin wextê bavê Şeyh Ubeydullah da Seyyid Taha da jî heta wextê wî jî dewam dikin û heta di şerê li hemberî şerê Çeçeniyan li hemberî Rûsan hêzan dişêne ji bo alîkariyê ji bo Şeyh Şamil wan Şeyh Ubeydullah ji ber wî Rûs gelek li hemberî Kurdan sekin wê demê yani rolek neyînî dilêzin İngiliz dîsa wekî her demê mixabin û Osmanî İran xwe naxwazin ji ber ku İran çiqas Osmanî û padişah Osmaniyan çiqas têkiliya Şeyh Ubeydullah baş jî be
roleka neynît lêze ji ber ku dizane ku Şeyx Beydullah armanca wî ya avakirina dewletekî serbixwe ye. Çimkî di her cêdanê evî eşkere jî dibêje, wan nameyê xwe de dibêje û wextê ku organizasyona xwe çêdike dibêje, her cêdanê eşkera viya tîne ziman yanî. Wekî me got ew Chris Koşera dibêje yekem kesê ku evî pratika dewletbûnê de destpêkirin di nava Kurda de ye modern Şeyx Beydullah in. û heta dibêje wekî me got netweperwerê reşt yani aşırı ulusçûn, ulusalcın. Şeyx Beydullah kesiyeteke bi vê rengê bî tevgera wî bi vê rengê tevgera xwe ava kir û tevgeriya. Lê mixabin dîsa bi ser nekede eger ku Şeyx Beydullah bi ser kete îro Kurdistan her çar parçe wî jî yek bûn. Xwe duê demê wekî me got sinûrek tenê heye di navbêrna Osmanî û Îranî de. Lê ew rolên ku wan misyoneran lêstî û wan dewletê wan mezin dewletê mezinê bi hêz wê demê lêstî û Kurdan dîsa di navbêrna xwe danê piştê wî wan bûyeran li hev nekirin. Lê çi bû? Şikestinek çêbû di dawiyê de. Şeyx Beydullah piştî wefata wî êdî tevger jî xilas dibe û bi tawayê nikarin ji xwe bên bal hev. Yani di wê demê de êdî xilas dibe û mirina Şeyx Beydullah tevgera Şeyx Beydullah yani diqede û bi vê awayê diqede. Em dikarin bi pirsan devam bikin. Yani gelek notên di navbênin de hene wisa wextê meriv dibêje nayê bîra meriv lê ku pirs hebin dêve bin yani kerem. Bavê bixwe yani nayê bîra min notek de nedît lê wextê ku Şeyx biborin şerê Mîr Bedirxaniyan yê Bedirxaniyan yani Mîrê Cizîra Botan di wê demê danê Şeyx Beydullah û piştgiriya Mîr Bedirxan wan dikin. Yani hemberê Osmaniyan hêzekê dişênin piştgiriya wan dikin lê mixabin ew jî bi ser nakevin. Ya Mîr Bedirxan wan dibe lê notên çavkaniyên ber destê me de tiştekî eşkere heye ku Şeyx Beydullah û piştgiriya Mîr Bedirxan wan dikin. Belî. Belî. Ji xwe wextê şerê Osmaniyan û Bedirxaniyan yan jî Mîrektiya Cizîra Botan Seyidtaha jî sax e wê demê. Şer sala 1847 de ye. Seyidtaha 1853 de vefat diye. Yani lê wê demê wextê Seyidtaha sax Seyidtaha serê terîqetê ye û em bêjin ew dê hêj Şeyx Beydullah nehatiye. Belê yani wisa bi artêş ku hatime şandin Seyidtaha alîkarî dike yani piştgiriya Bedirxaniyan dike belê. Saeta xweştir. Nameya ku jî îngîlîzan re hate şandin de te gote ku di dawiya nameyê de te gote ku baweriya me jî wana neyeke. Wî awayî hatiye nivîsandin. Dikarî wê enkî vekî heye Wextê ku nameyê danê Şeyx Beydullah dibêje yani bawerî ji hêla mezhebî de tîne ziman. Dibe ew şîan e em sünne ne yani ji bo Îraniyan, Eceman, Farisan dibêje û dibêje yani em zanin ku mesela Kurd û Faris pismamê hevin nêzîktirin yani dîsa Şeyx Beydullah nameyê xwe danê evî eşkere tîne ziman dibe em miletên cuda ne û baweriyê me ji hêla mezhebî de cuda ye, kültûra me zimanê me tev cuda ne û dibêje divê kar û barên Kurdan bi destê Kurdan were birêve birin. Di wê demê de ji ber ku rewş xirab bû di nava Kurdan de jî êdî tenî me got dizî mizî çêdibûn yani êdî ji ber pişta şerê Wirisan birçîbûn çêdibe, rewşek xirab çêdide û êdî dizî mizî çêdibin sûcdar derkevin li hem Rojlat û hem jî Bakur ev çêdibin. Wan sûcdaran wextê ku ev artêşên wan dewletan tên dixwazin Şeyx Beydullah dibêje nexîr divê ev kar û bar destê me de be. Ji xwe nameyê jî li ser vî ava dike yani dibêje em sûcdarê xwe ceza bikin. Em ceza bikin da ku kesek ji miletê Kurd ew çend kesên ku navê miletê Kurd qirêj dikin bi destê me werine cezakirin û êdî tawanbariyek li ser vê miletê nemîne. Ji ber wî jî divê îradeya miletê Kurd hebe. Yani di wê derê de eşkera daxwaza îradeyê dike dibêje
karobarên Kurdistanê tev divê bi destê Kurda da be em xwe birêve bibin yani. Belê. Burada yani faktora mezhebi jali İran'ı ve evi dert keve peş lem dibinin kulluba Şeyh Ubeydullah Nehri ne jiber ku em bêjin ew şiîne ev Nexêr tişek wisa tune şu. yani No. baş No no. Ew tenê yekê ji. helwesta wîna li hemberê xelîfetiya Osmaniyan jî dibînin. Belê. Mesela diğer bu halifeti li ba Osmaniyan û ew jî di heman mezhebê de ne. Dîsa jî mesela halifeti Osmaniyan ve halifeti nabine û duwarê dînî de her çend nêzî her bîn jî dîsa şerê bi wan re jî Belê. mubah dibîne û kesên ku dibêje diçe baş Ubeydullah li Stenbolê ji wan re mesela bahsa rastiya İslamî û halifetiyê dike û dibêje yani we İslamê bi Türkan nas kiriye ji we re qeytenê ji vî pêktî lê werin İslamê ji Kurdan bibînin rastiya İslamê Kurd dijî tiştên bu rayê Heta dibêje xelîfetî bawekî neheqî Tirkan dest xist. Yani dibêje heqê wan nebû, bawekî neheqî bi dest xist. Yani divê derda belkî iddia hebû ku xelîfetiya xwe jî îhlam kiriye yani. Bi ev gotin çimkî wateyek de tê gotin yani tu gotinekî ji bû ku hema wisa hewa ve bimîne nabêje. Dibêje Tirkan xelîfetî bi bawekî neheqî û neheqê wan nebû ku bi dest xistin û wî heqê wî xelîfetiyê jî nadin. Piştê dest xistinê jî heqê wî nadin û baş nayîne cê wê wezîfeyê. Belê. Yani mijara mezhebê yani faktora mezhebê di wê derê danê faktorekî biçûk e. Ji xwe Şeyh Ubeydullah di hemû çavkaniyan da kesayetiyekî netewperwer tê dîtin û dixwaze Kurdistan her çar aliyan ve temamî dibin siyanek danê bin îdareyekî tenê da bê îdare kirin. Ew jî Kurdistan be, xwe eşkera tê gotin yani. Belê. Pirsek wê din hebe? Kerem kin, tune be em ê lê derê da dawî bikin. Dibêjim Kerem kin. Çend çi min fêm nekir? Çêwî? pey Peyv. Xwedê peyvê xwe min ji ber nekir. Erê min hindê xwendin lê mixabin şêm de ku Musafer kirî tune. Nexêr, mixabin. Lê nameyê wî wextê ku tu dixwînî nameyê wî zev xweşik hatiye nivîsandin û bi zimanekî wisa zelal hatiye nivîsandin. Daxwaza xwe wisa baş tîne ziman û armanca xwe jî eşkere ye qet venaşêre yani. Ez vî da jî de nîşandan ku zimanekî xweş mêre heye yani zimanekî xweşik dikare binivîse bêje bin. Kerem ki. Amin. Dibêje mesela gava nabera netewperwerî de û dîn de ji pirsgirêkê nabîne yani hazır meşêne ya. Belê. Îro karê bêje wala em jî dewamayîne yani peceset yani karê xwe bi dewamayî de bibîne yani. Belê, em dikarin bêjin. Ji xwe yani kesayetiyek wek Şeyh Ubeydullah Bigora. Kerem. Tenha nabera mesela kurbûn tiştekî diye dîn tiştekî diye nabera de pirsgirêk girtibê geh sunî çêdibê destê dewletê jî carna çêdibê û ji xwe bi zanebûn jî carna çêdibê carna jî bêzanebûn. Belê. Zanebûn jî dikeve holê peceset di da çirokê karê bûye. Wextên berê xwe bidine Şeyh Ubeydullah û tevgerên wî ji xwe di daxwaza dewletê di wê derê da wextê xwe cudahiyan welatê û miletê xwe de nîşandan kesetekî bîya wê wextê tu bibînivî êdî tu nikarî bêjî dîn û yan jî netewe li hemberê hevin. Ev tiştek bîya wê nayê qebûlkirin mesela ku îro tê gotin ev miletên serdest yani dewletên serdest ku Kurdan dibêjin hûn metê bikin parçek din jî yani parçek din jî lê zêde bikin. Nexê ev tenê manipülasyonek yani spekülasyoneke dixwazin hişê Kurdan tevlî hev bikin. Şeyh Ubeydullah bi tevgera xwe li hemberê yani tişta ku dike xelîfetî heye wê serdemê da dike yani li hemberê xelîfeyê jî dike yani. Xelîfetî heye wê dike û vê serdemê da tiştekî bîyo rengê jî tune yani kesê ku bêje ya wala hûn zarar dine dîn yan jî ummetê îro bila vegera Şeyh Ubeydullah nas bike tevgera wî bibîne eger ku bikare bêje dîsa ser wê gotina xwe be êdî ji xwe em ê jera îzaha dîn bikin. Ew jî çi ye? Dîn û
azadiya milletan tiştekî ku ne ji hev qetiyê yani em doza mesela pecdikarin bi hatî bêjin PCS platforma canî serbixwe bi bingeha xwe yan jî tewriya xwe ya felsefî ya İslamî o doza milletê xwe ji hev cuda nabîne yani her timan yek dibîne ji hev dibîne yekê pêşiyadî nabîne û li tu divê ayetên Qur'anî de bîne heta hadîsên pêxember de her cî de diyar e me çendan caran vana çend cihan jî gotiya ziman gotiye eva eşker e yani tiştekê ku dîn îro li hemberê azadiya vê milletê û welatê bisekine tune yani ew ê ku dibêjin tenê dixwazin li hemberê serxwebûna vî welatê bin yani vî bisekin ew e wekî din tiştek din tune yani divê de çune be em bi dawî bikin mala we ava car jî spas û hatin we guhdariya me kir hadi ji we razî be.